Ovo su Kontenta priče, podcast gdje vlasnica malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgradnje autentičnog biznisa i ostvarivanja svojih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričat ću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Dobar dan i dobrodošla u još jednu epizodu Kontenta priča sa nježne strane biznisa. Danas je sa mnom Nikolina Dukić. Nikolina je već bila gošćom u mom podcastu u sklopu Ljeta sporog poduzetništva koje ovom prilikom najavljujem da će i ove godine biti ponovo, jer sam to odlučila ima 1-2 dana. I zato kao moja prošlogodišnja gošća odlučili smo da danas nećemo pričati o toj temi, ako je jako obadvije volimo. Znači, Nikolina nam je jedna spora, nježna i divna poduzetnica koja radi na više projekata, a tada je pričala sa mnom kako poduzetništvo spaja u rad na sebi i brigu za sina kao samohrana majka. Link na tu epizodu je u opisu, ali danas smo tu da se dotaknemo jedne druge teme, poduzetničke teme, a to je ženska podrška i suradnja. I sad ajmo backstory, za vas koje ne znate možda Nikolinu. S Nikolinom sam se ja osobno poznala na Instagramu pred već sada x godina, na početcima Kontente i njenog brenda Mališ Veliš, u kojem spaja edukativne, ajmo reći, postere, kartice za rutinu i povezujuće roditeljstvo i te teme osobnog razvoja u majčinstvu. I tako se razvilo jedno to lijepo naše, mogu reći sad, zbilja prijateljstvo i često nekako razmjenjujemo te priče i podržavamo se i priče o biznisu. I zato smo tu nekako bili u raznim fazama našeg poduzetničkog života i naših malih biznisa. Jedna drugoj klijentice za novcem, jedna drugoj testni kurići za razne ideje, onda neka podrška, pa onaj čak i neki joker, odnosno joker zovi, kao ne mogu vjerovati šta ovi po internetu pišu da bi privuklo ljudi da prodaju, je vidiš ti ovo, kako ovo nehumano i tako. Ima tu nekih rentova u pozadini. Isto tako. Danas Nikolina ima jedan biznis, odnosno jedan stream svog biznisa u obliku Mališ Veliš kartica, podrške roditeljima, postera, što je nekako, mogu reći, kulminiralo, ne bih rekla da je to vrh Nikolina tvoje karijere, ali definitivno u zadnje vrijeme kulminiralo tvojim gostovanjem na AME konferenciji tu u Splitu kao moderatorica i panelista. S obzirom koliko je to fantastično prošlo, nekako vidim čak i nastavak tvoje karijere u tom smjeru javnog govorništva, jer nam je zaista bilo super i odlično si odradila tu ulogu. A paralelno sa ovim što sam nabrojala imaš i ulogu Airbnb Superposta za nekoliko objekata i novo otkriveno, ako smijemo otkriti, ljubav prema biciklarenju, ako to uopće riječ, u brdskim predjelima zaleđa Splita i okolice. Pa evo, Nikolina je zamolila da ju ja predstavim. Nadam se da ste dobili jedan uvid u mali dio onoga što Nikolina radi. Naravno, linkovi će biti ispod. I svi koji možda Nikolinu ne znaju, pozivam da istražite njezin fantastični sadržaj u kojem će dobiti puno uvida i o roditeljstvu i o nekakvom osobnom razvoju i posebno vas pozivam da pogledate njezine storije koje su uvijek super edukativne. Evo baš danas kad ovo snimamo je bio jedan i o marketingu i timu i nekakvim stvarima, ali dobro. Ok, Nikolina, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Hvala ti na tako predivnom predstavljanju. Uvijek je zadovoljstvo s tobom surađivati i pozdravljati sve tvoje slušatelji i slušateljice i jako se radujem novoj epizodi i našoj temi za danas. Pa naša tema za danas je ta nekakva ženska podrška koja se puno odražava u našem prijateljstvu i poslovnoj suradnji kroz ovih par godina. A nedavno smo zajedno sa ostalim ženama iz Biorom Bossa bile u Vili Mare u Kaštelima. Tu sam sa Marinom Biljak držala jednu zanimljivu radionicu i koristili smo jedne asocijativne kartice koje je Marina donijela i pričali smo o svojim poslovnim razmišljanjima i dijelile nekakve uvide. I tu smo zapravo dosta i nekako se uvijek prirodno u Biorom Bossu poteže ta tema
zajednice žena koje se podržavaju i zašto je ona važna. Jer pa danas me zanima što je tebi i u tvoj biznis i život donijela su ta ženska druženja i ta potpora. Ne samo unutar Biorubosa, nego općenito sa ženama koje si se tu upoznala možda na Instagramu, na internetu i u stvarnom životu. A prije svega mi je donijela predivne osobe u život, uključujući tebe, i donijela je more podrške. Taj susret koji smo mi imali na Biorubosu i taj dio našeg druženja u kojem smo izvlačili te kartice asocijativne, baš je bila nekako kruna, zapravo je oslika naše druženje. Za svih koji slušaju želim podijeliti važne detalje, a to je da smo sjedili navečer okupane punim mjesecom i da smo sjedile u krugu i da je baš bila jedna predivna atmosfera i da sam negdje u biti iznutra osjetila i podršku i ljubav svih tih žena koju nemamo baš tako često prilike osjetiti jer se dogodilo nekako spontano i trebalo je to jedno vrijeme da se ta zajednica izgradi. Na početku je sve to nekako malo nezgrapno, malo tvrđe, svi smo uplašeni, imamo nekakve otpore, a želimo se družiti, želimo primati, želimo se okružiti osobama koje nas razumiju, koje će nas podržavati. Mislim da je to stvarno iznimno važno. Evo ja mogu dati tebe kao primjer osobe koja me prvi put pozvala da sudjelujem u Instagram live-u i evo sada prvi put sudjelujem u podcastu i to mi tako divno znači jer osjećam se s tobom sigurna i ok mi da taj korak izlaska iz nekakve zone komfora mogu učiniti nekim kome vjerujem, s kim se osjećam ugodno i koga poznajem i uživo. Mislim da je to stvarno važno da gradimo te zajednice, mikrozajednice ili mikrokomune, kako si ih nazvala, znači na lokalnoj razini, jer mi se tu u Splitu stvarno redovito družimo i ti odnosi se polako razvijaju i cvatu i iz njih zapravo proizlazi jedna golema snaga i hrabrost koja nam je potrebna u svakodnevnom funkcioniranju, u životu i u poslu. Baš tako, nedavno sam negdje pročitala nešto i stalno mi se to vrti po glavi, ne mogu nikako naći kao shout out to people, kao pozdrav svima kojima je ta nježnost i ta komunikacija stil života, a ne marketinški nastup, nešto u tom stilu je bilo. Kindness je bila riječ, da. I definitivno, naravno da svi ljudi, evo kroz ta naša druženja prošlo toliko i toliko žena, nisu sve žene ni ostale, nisu se sve žene tu našle, što ti kažeš, i svima nama koji se možda intenzivnije družimo trebalo je neko vrijeme da uđemo u sve to skupa i da se opustimo i prepustimo i upoznamo ljude koji su na druge strane i nije ni sada da se svi mi slažemo 100% u svemu, ali ono što je nekakva zajednička vibra svim ženama koje su ostale da nisu tu došle da bi, znači, da su došle zato što im je kindness stil života, ajmo to tako reći, a ne zato što su nešto očekivale. Svi mi imamo svoje očekivanja, naravno od svih ljudi u našem okruženju i to je sasvim u redu i ja uvijek govorim da treba i što se tiče poslovne strane promisliti naravno o svim našim akcijama, trebamo promisliti gdje gubimo vrijeme, gdje se dajemo, a možda to nije recipročno vraćeno, ali isto tako ne trebamo forsirati te nekakve osjećaje jer se to onda vidi. Znači ta jedna zajednica se u principu stvara samo iskrenošću, a ne nekakvim proračunatim osjećaja tebe pa ćeš ti meni pa ćemo mi tu nešto skupa. To djeluje kratkoročno, a dugoročno je ipak potrebno ulagati nešto u sebe. Ti si imala jedan program sa Ivanom Gabre, isto jednom našom to kolegicom u okolici Splita. Zvao se Sluja u majčinstvu i nadam se da će se zvati dalje. Da ćemo ponovo imati priliku sudjelovati u tome. I tamo ste imali i koncept ženskih klubova. To je zapravo jedna praksa koja nije od sada, pa evo ne znam, kako ste u principu vi došli na ideju tih ženskih klubova i to se sve odvijalo isto tako online. Kako ste došli do toga koji je možda, otkud dolazi ta praksa, koliko ste uopće duboko ušli u proučavanje same i možda kako da nam objasniš u 2-3 crte kako to funkcionira i kako mi to možemo iskoristiti u smislu da dobijemo više od tih nekakvih ženskih odnosa. Jer obično se ženama na teret stavlja da smo kokoše, da pričamo samo o glupostima, da je to nekakvi tračevi ovo, što zapravo u mom iskustvu sa ženama s kojima sam ja okružena uglavnom nije istina i dosta često uđemo u te nekakve duboke teme. I sad, možda žene koje zadržavaju svoje odnose na površini, možda jednostavno nemaju alate da uđu dublje.
Pa evo, ako možeš s nama podijeliti neka svoja saznanja i znanja. Super pitanje. Što se tiče našeg programa Svoje majčinstvu, Ivana i ja kreirali smo ga biti negdje na vrhuncu kraja tog vala tih online programa. Tako da mogu odmah ovdje reći, ukoliko budemo održavali novi ciklus, on će vjerojatno sadržavati uživo, jer smo zapravo osjetile tu jednu veliku potrebu, želju da se programi i edukacije održavaju uživo i da u tome i mi više zapravo uživamo. Mhm. A razlog zašto smo formirali ženske krugove je zato što smo htjeli zapravo razbiti taj jedan, ajmo reći, tu jednu krutu strukturu tog online Zooma gdje se svi nađemo pa se neko boji upaliti kameru, pa se neko možda ne želi ni podijeliti svoju priču i zapravo stvaramo nekakve prepreke u međusobnom komuniciranju koje su zapravo i prepreke tom i zadovoljstvu i primanju te podrške i slično. Naravno, mnogi online programi su dobro organizirani i ne nužno da je ženski krug jedini ispravan način. Ali ono kojom idejom smo mi ušle u stvaranje tog programa je da to što mi imamo određena znanja i vještine koje želimo podijeliti, ne znači da smo mi bolje ili superiornije od žena koje će pristupiti u naš program. I to nam je bilo zapravo najvažnije. Tako da kad smo kreirali ženske krugove, vizija je bila zapravo upravo ovih žena koje sjede u krugu i koje su ravnopravne. Dakle, ravnopravnost je bila ideje našeg ženskog kruga na način da svaka žena koja je bila u našem programu i našem krugu može doprinijeti drugoj ženi pored sebe, a ne nužno da imamo taj jedan hijerarhijski pristup u kojem smo ja i Ivana kao voditeljice programa bolje ili pametnije, što nažalost danas jako često vidimo taj narativ, ono dođi, ja ću ti pokazati, ti ne znaš, ja ću te naučiti i tako dalje. Da, kao je jedan od zapravo izrazito toksičnih marketinških koncepata koji pomalo oblikuje svijet u kojem živimo, jer nam stalno daje i doprinosi zapravo ovoj i majčinskoj i poslovnoj i svakoj drugoj anksioznosti koje nam stalno stavljaju na teret da bi nešto trebalo drugčije, bolje, ljepše, više. Znači, to je doslovno u svim porama života i pomalo je zbilja zastrašujuće. Jednom prilikom kad smo pričali, puno mi pričamo, pa ne znam kojom prilikom, jednom prilikom kad smo pričali o tome, rekla sam nešto što mi je onako ostalo i s čime se u potpunosti slažem, a to je da bi primila u jednom takvom odnosu, prijateljskom i ženskom, i pogotovo u odnosu nekakve grupne dinamike, da bi trebala, da moramo biti sposobne se otvoriti i ne samo otvoriti pa i stres svoje neke razmišljenja, ajmo to tako reći prljavo rublje, ono sad evo, ja sad tu nešto pričam, samo da istresam nekakve negativne emocije sebi, nego se otvoriti i primanju podrške kako god ona da bila. Ne mora to uvijek biti savjet, može biti zagrljaj, može biti virtualni zagrljaj, može biti bilo šta, može biti samo slušanje, ali da moramo biti otvoreni za to primanje i davanje. I to mi je baš nekako ostalo, jer mogu to povezati i sa bilo kakvim odnosom i klijentskim odnosom, znači bez obzira jesmo li mi, ne moramo ovdje sad pričati samo o ženskim odnosima, jer dosta žena s kojima ja radi sa drugim ženama. Tako da te odnose možemo zapravo gajiti sa svojim klijenticama, da se vratimo u ovaj poslovni svijet. I tu jednu otvorenost, mislim da možemo puno profitirati, ne samo u novcima, nego i u znanju, u iskustvu i svemu kad se otvorimo, da jednako slušamo i učimo od svojih klijenata kao što u principu njima dajemo. I to je u principu taj nekakva ženska vibra i ženski odnos. To je upravo ta ljepota, jer ti često govoriš o svom sadržaju da mi ne prodajemo kupcima, da mi nismo nešto što mi njima stalno nudimo i jako puno naglašavaš zapravo taj odnos. I ako pričamo o ženskom poduzetništvu, žene su stvarno sapkane od tih odnosa. Mi doista to živimo i dišemo i najsretnije smo i najzdravije smo u konačnici kad imamo zdrave odnose u kojima ima jako puno davanja i primanja. Tako da mislim da se to u biti zapravo treba prenijeti na sve naše i poslovne aktivnosti i da se zapravo i tu krije dio prosperiteta. I ovo što se sama rekla, nekako neke negativne pojave koje danas vidimo u online svijetu i koje onako, ja sama ne znam, meni idu na živce, a ja s ljudima radim na
kreiranju online proizvoda. Ja baš sam sad s jednom klijenticom koja radi jedan fantastičan proizvod i baš ono kad je ona meni opisala u principu što namjerava raditi sa ženama, ja govorim to su ti ženski krugovi. I baš sam je spomenula tebe i Ivanu i u principu sam je uputila na Lorenu Vlahovski koja je iza profila Once Upon a Time in Croatia, stavit ću tu te linkove u opis, koja je dosta duboko ušla u proučavanje tih ženskih krugova i sama ih organizira, baš onako malo opet i na nekoj mitskoj podlozi, s obzirom da se o tome radi i njezin profil, njezin je taj dio biznisa. U svakom slučaju, evo, za one koje više zanima ovaj tema, pustit ću linkove i pustit ću preporuku za knjigu koju sam dobila od Lorene i koju sam poslala toj svojoj klijentici. Ono što si rekla na druženju, još jedna jako zanimljiva stvar, a to je da bi se trebale mi žene početi udruživati. Šta si po tim točno mislila? Pa mislila sam svašta. Nekako sam još uvijek u traganju kako će se to točno materializirati u mom životu i u životu žena oko mene i nekako osjećam da idemo ka tome. Pogotovo mi iz ove naše Biorombo zajednice gdje međusobno kupujemo jedne od drugih i ostvarujemo suradnje. Zapravo ja sam negdje u sebi teški idealist koji vidi da sad mi rastemo i razvijamo se, ali da će doći jedan moment gdje ćemo stvarno raditi, ako se mogu tako izraziti, baš korijenite društvene promjene. Mm-hmm. Jer mislim da imamo tu snagu i moć, naravno isključivo ako se udruži. Niko ne može sam. Vrlo je važno da se oko dobrih ideja podržimo i da se udružimo. Moj mikroprimjer je upravo suradnja sa Ivanom, mm-hmm. koja je nastala na način da sam ja samohrana mama koja na posla ima svoje obaveze i jedva sve stiže. Ona je uglavnom većinu godine sama, može je pomorac 3 djece i željeli smo nešto napraviti. Ja sam rekla, treba napraviti zajedno. Mm-hmm. Možda ne možemo odvojiti jednako sati kao neki muškarac, ali ako spojimo moji i tvoji sati, možemo napraviti nešto genijalno. I stvarno smo istinski uživali u kreaciji tog programa, mm-hmm. i u provedbi programa, naravno. I bile smo zapravo ponosne koliko smo uspjele biti, uvjetno rečeno, produktivne i šta smo uspjele stvoriti kad smo se udružile i kad smo imali dobar klik oko te teme koje smo se željeli baviti. Tako da ono što želim vidjeti više i čemu se jako radujem je sve više takvog umrežavanja među ženama. Znamo i same koliko nas pojedu obaveze. Znamo i same koliko ponekad naša primarna obitelj ili nekakva naša okolina nije dovoljno podržavajuća. Možda ne razume naše ideje. To je tema koja se jako često ponavlja na našim Biorombo združenjima. Koliko smo oduševljene što tu imamo žene za koje osjećaš da ona see you succeed. Žena stvarno želi da uspiješ. Podijelit će tu informaciju, podržat će te, reći ti ajde možeš ti to, a nekad ti samo to ajde možeš ti to stvarno puno znači. Ponajviše u onim trenucima koje vjerujem si ti doživjela da ljudi jednostavno možda ne znaju šta ti radiš, čemu to služi, zašto se time baviš ili misle da uopće nemaš posao zato što radiš od kuće i ostale. Da, čini im se da onako nešto meljemo po internetu i onako koristimo slobodno vrijeme da bi se osjetilo produktivno, što nije istina. Ja mislim za neke vjerovatno i je, ali ajmo reći da u većini slučajeva nije istina. Ono što ja vidim u zajednici žena koje su tu u kontente i oko Biorombosa naravno, je jedna volja da se promijeni svijet počevši od svog primjera. Znači, mi u Hrvatskoj imamo naravno ljude koji se i politički eksponiraju i pokušavaju mijenjati neke stvari da bi nam svima bilo bolje i to je definitivno nešto što je potrebno, neću uopće to osporavati. Iako dosta često zna završiti samo priključivanjem u ovoj struji protiv koje se bore, ali dobro. Ali ono što je mijenjanje svijeta na nekom vlastitom primjeru, pa čak i ti neki mali biznise koji ne moraju biti nužno orijentirani tome da u onom smislu engleske riječi entrepreneur, što kod nas zapravo uopće nije poduzetnik nego gospodarstvenik, znači da stvaraju velike gospodarstvene sisteme, da se tu zapošljavaju, 1000 ljudi, grade tvornice, ne, nego da ti njihovi biznisi budu nešto što njih ispunjava, što daje mogućnosti njima samima, znači ženama da budu samostalni, da ne ovise o nikome
plus da daje nešto ekstra njihovoj obitelji i daje nekakvu tu noć u njihove živote. I taj jedan pokret je nešto što je vidljivo. I ovo što ti kažeš, naravno da bolji nastup na tržištu se može ostvariti okrupnjavanjem, jer daje ti to okrupnjavanje nekakvu moć. I ne daje ti samo moć da, ne znam, u nekakvim pregovorima budeš u boljoj poziciji, nego ti u principu daje moć i da imaš tu podršku, da ne moraš sve sama. Jer najteži dio tog solo poduzetništva je što je većinu dana sam. Pogotovo ako radiš online. I ja sam radila uvijek, kad sam radila u uredu, uvijek sam voljela biti u uredu sa kolegicama, odnosno sa ženama koje sam vodila tada i nisam se htjela odvajati u nekakav drugi ured, jer mi je bilo potrebno to društvo. A sada je moje društvo ja i eventualno ljudi koji su mi s druge strane. Tako da to zbilja daje puno nekakvih mogućnosti za rast, ne samo rast u obliku kao poslovnom obliku, odnosno u generiranju veće prodaje ili generiranju većeg profita ili whatever, nego je rast u nekakvoj toj ulozi, kao stup na koji se možeš nasloniti. Ajde, baš me raduje da vidim što će se izroditi iz te misli. Vjerujem da ću tu u nekoj funkciji biti ja, odnosno ako ništa drugo kao podrška, vidjet ćemo, možda budemo imali nekakav online program. Nikad ne znaš. Super. Ok, današnja epizoda je zapravo kratka i slatka, jer ja imam još imam nego Instagram live sad sa mojom Ivanom nakon dugo vremena. Evo, i taj nekakav odnos sa Instagramom i sa društvenim mrežama koje nam jesu puno dale, između ostalo dala su mi mogućnost da upoznam tebe, ali danas je puno drugčiji nego što je bio. I to je samo još jedan dokaz kako se i naše poslovno okruženje mijenja i mi se mijenjamo i odnose koje imamo se mijenjaju i zato je možda bitno imati, odnosno razvijati kvalitetne odnose koje će izdržati ono što kažu test vremena. E pa sad, koja bi bila neka tvoja ili neka naša poruka za kraj od žena ženama? Znaš šta, dok si ovo sve prije govorila, sjetila sam se jedne tako obične jednostavne stvari, a to je misli globalno, djeluj lokalno. Znači, mislim da vrlo jednostavno možemo sumirati ovo zadnje što si govorila i asocijacija mi također bila na dio u kojem, iako radimo od doma, iako je ispred nas kompjuter i zid, ogromna je razlika kad imaš te ljude u mobitelu koje možeš svakom trenutku nazvati, koje možeš pitati kako ću sad instalirati Zoom, zašto mi nije sevalo ovako, ta nekakva tehnička pitanja koje smo svi sad prošli i mogli smo jedno drugu podržavati prilikom otvaranja web shopova, web stranica, svega ovoga što se zapravo odvilo u nekakvom periodu od zadnjih nekoliko godina. Moja poruka zapravo ostaje ista kao i na onoj prvoj konferenciji od Biorom Bossa, to je samo kreni. Mi smo nekako žene imali stvarno tu tendenciju da se vrlo često jako preispituju, da nemaju dovoljno podrške i da ih to dosta dugo koči. To je isto nešto što se često ponavljamo na našim druženjima kao kako ću, hoću li, mogu li i tako dalje. Postoje zajednice, postoji podrška. Kad kreneš na to putovanje, jednostavno se stvari slože. Biraj ljude s kojima se okružuješ, oni su ti najvažniji faktor uspjeha, jer ako imaš oko sebe podršku ljudi koji žele vidjeti da ćeš uspjeti, onda ćeš se osjećati dobro i ono što ćeš raditi će doprinositi tebi i ljudima oko tebe. Je, i nekakva svaki naš život je specifičan i nikad nemojmo gledati u tuđem smjeru. Moja definicija uspjeha, tvoja definicija uspjeha od Marice, Marije, Vesne, a pogotovo ne od Marka, Pere, Ivana i Žarka, je sasvim drugčija. I nekako, neki dan si mi poslala onaj reel, simpatična pjesma koja je zapravo bolno istinita, to mi čak u medicini na ženskim tijelima nemamo nikakvih podataka i kao žene su iste kao muškarci, samo imaju cice, boobs, što naravno nije istina. Tako da mi možemo taj svijet napraviti ženskim, ne zato što imamo nešto protiv muškaraca, nego samo zato da slavimo te različitosti i da ih prihvaćamo umjesto da ih pokušavamo promijeniti. Tako da nekako držimo se svojih različitosti, okružimo se i potražimo podršku koju možda ne možemo dobiti u najbližem okruženju od nekih ljudi od koje možemo dobiti,
bez da imamo potrebu odbaciti te ljude u našem najbližem okruženju. Jer nije u tome poanta i nije poanta da se izoliramo i da tražimo neke ljude po internetu, nego da jednostavno svakoga dobijemo sebe ono što možemo i što nam je ta osoba spremna dati. Fun fact za kraj, ova suradnja na ovom podcastu je nastala od 2,5 minute pred jedno 45 minuta. Da, to je po tome kako su žene vrlo poduzetne. Tako je. Hvala ti na ovom ugodnom razgovoru, hvala ti što si bila moja gošća i radujem se vidjeti te za 2 dana uživo. Hvala tebi, hvala svima koji su se pridružili i poslušali ovu epizodu. Ćao, bok. Bok. Hvala ti što si danas slušala kontenta priče s nježne strane biznisa. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Ali uzmi ono što ti treba i ostalo odbaci, jer nema ništa magično u žurbi. Ako te ova epizoda dotakla, pomogla ti ili promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stav na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na linkove u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse na mojoj stranici kontenta.hr. Do sljedeće epizode, uživaj na nježnoj strani biznisa.